This is Rwanda 24 TV. My name is One KK number one, the compressor, the vibrator, the head kidnapper. On the microphone, I make the magic. Yamani nyuma y'akaruko gato yangarukanye n'abasore babiri abagiye gutangira batwibwira ubundi twinjire muri the quiz show. Ngenda bahati ibibazo bigiye bitandukanye ariko all made for fun. Bakwita gute bro? Bamwita KD. Bamwita KD, we bakwita gute? Bamwita Tom. As you know, ano mazina arakanganye kabisa. Ngiye akanze n'ibibazo byanjye bita bisubirayo. Noneho KD, ndashaka kumbwira. Urabona uri umunyeshuri nta kuntu wamuyoberwa. Minisitiri w'uburezi bamwita gute uri uno mwaka? Minisitiri w'uburezi arya ni Gerard Ntitwagira Yesu. Ako ni hafi aho ngaho nimba Ntitwagira Yesu Gerard. Ya, Tom. Are you ready? Yes, I am ready. Ubu ngubu ugiye kumbwira ukwezi noneho kwa Nyakanga. No kwezi kwa Kanga mu mezi agize Ikinyarwanda. Nyakanga. Kwa gatanu. God have mercy upon us. KD, the boss man, the bogard man. Ugiye kumbwira nizihe ndirimbo wumva wakimagine kuba watubwira mu masegonda 20? Masegonda 20. Ambo twagiye kuvuga indirimbo 5 zonyine. Sibyo ari sawa se. Ngiye utazi Jaja, Tricky, ibitambo na Bana. Man. Indirimbo 5 zawe ukabura zishoboye. Tom Ray, guspellinga wiyaminiya mu cyane. Spellingas. Uri mushaka nayo. Ikinyarwanda ntacyo nta kibazo. Icyongereza? Ndi ready. Mu cyongereza ugiye kuspellingira ijambo approximately. Approximately. Jesus. Let's go. Jesus. Yeah. A. P. You don't know. Ala. You don't know why it's going on. E. X. I. T. E. Ala. Y. Reka turebe neza. Reka negere Bogard the boss man abanza duspellingira ijambo ry'Ikinyarwanda baryita indyoshya birayi twagiye. God have mercy upon us. Sahaya a wa ira aya i. Ibintu byose by'ibiti. Mbere yuko nsoza, my name is One KK number and the shatter kura the broker the compressor the hot kidnapper on the microphone. I make the magic, Mr. Magic. Reka mbere yuko dusezera abano basore babiri ba the boss man. Gentlemen, uyu nguyu none uburyo nahagazemo byateye ubwoba kamera. Man, ni iki kikuryohera muri kino kigo? Kintu kinjyohera se. Bro. Kimwe se Niyo byaba byinshi nari. Kintu kinjyohera. Nje mba nagize tu. Mba nagize. Mba nataye makano bro. Ya. Ni jaba yataye makano. Ni iki kikubihira cyangwa se kikubera imbogamizi muri kino kigo? Actually urebye nyine ikintu kiba giteye imbogamizi. Igihe ikigo nyine kiba kidadusupportinga nyine mu bintu byose tugiye dushaka ugasanga rimwe na rimwe firemo umuntu cyo kuba yakora gusanga koza amakosa kandi bitari ngombwa ikigo cyaka kimuhaye. Yeah. Thank you very much. Tom Ray, ni iki cyane cya mbere kikuryohera muri kino kigo? Muri iki kigo se. Iyo masaha yo gukina basket ageze kabisa mba numva ndi fan. Ikikubangamira ni igiki? Yo prefer akabye ngo dutebeze. This is Rwanda 24 TV. My name is One KK ndagarutse ngarukanye n'umukobwa mwiza cyane agiye gutangira twibwira as you know ubundi tuze tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ubundi bakwita gute? Akoze nitwa Teta. Witwa Teta ryo nyine se? Teta Orunera. Witwa Teta Orunera. Teta Orunera hano muri college Maranatha ukora iki bakuzi gute? Arakoze hano muri college Maranatha ndi umunyeshuri nkaba n'umukinnyi wa basket. Ni ibintu bitoroshye kubyumva ku bantu bamwe na bamwe nyine ntago bari bamenyereye ababebi bitabira ibintu bya basket. Gusa nyine uko njya mbyumva cyangwa se uko mbibona mbona uri umukinnyi mwiza cyane. Arakoze. Ngiye kubaza ikibazo uri ready? Ikibazo. Umunsi w'intwari tuwiziza ryari? Umunsi w'intwari. Biranze se. Are you playing? What type of play? Reka nkubaze ibintu bijyanye n'amezi. Suzi kuyabara? Ndabizi. Ukwezi kwa Nyakanga n'ukwezi kwa Kangahe? Kwa gatandatu. Ukwezi kwa gatandatu. Kwa karindwi. Wita Teta Orunera cyangwa se umubebi wa mbere tuzi hano mu kigo ukina basket.
Orunera ibintu bya entertainment ugiye bijyamo cyane yego cyane cyane iki indirimbo mu masegonda 20 urambwira indirimbo zingahe kuzirimba cyangwa kuvuga amazina yazo kuvuga amazina yazo nyine tu izo ushaka eshanu oya reka nkubwire 15 ntiwazivuga mu masegonda 20 ndagerageza oya ntiwazivuga ntari ndagerageza okay twagiye ubwo ngiye gutangira kubara nawe umbwira ndavuga amazina yazo ni gusa okay amashu nana edeni come every day bihanze ni nyuma yo kwanga ku nshuro ya mbere ndawasanga ari ubwo reka twongere tugerageza andi mahirwe okay none reka nkugabanize reka tugire 10 ugiye kumbwira 10 mu masegonda 20 indirimbo 10 ntabwo uravuga umuhanzi we nukumbwira indirimbo izina ryayo gusa okay reka tugende inana edeni na gitangaza demo uno apap ngewe utazi wanawane brocode sibyuzuye ni nyuma yo kukongeza amasegonda agera kuri 3 yarengaga kuri 20 ariko byari bikibwahuranye ugiye kumbwira ase ubu uri umunyeshuri si byose ndi kubona wambaye neza kandi fomu karagufitinze neza Minisitiri w'uburezi uri buno mwaka wamwita gute ntago muzi ntago muzi tekereza neza ubuzi ni kenzi ko ari umugore ariko ntago nita izina rye Are you playing? What type of playing is this? noneho ugiye kumbwira mu kigo cyakoreje Maranatha ni iki wishimiramo nyine n'iki kigushimisha ukavuga ati iki kigo ni cyiza ngendeye ku bintu binibi murakoze muri Maranatha nishimira ibintu byinshi cyambere nuko mfite inshuti nyinshi ya nyine biranshimisha ni ikigo cyiza ntago kiranshimisha mu bintu byose kwa hari na basket ni iki kikubangamira noneho ikindi kimbangamira ni sabato bamwita Teta Orunera arakoze cyane. This is the quiz show on Rwanda 24 TV. Abantu ni benshi turagenda tubegera mu mpande zigiye zitandukanye batubwire wagwane. As you know, we are in college Maranatha. Ntago twareba abanyeshuri gusa ngo tureke kureba abamwe mu bagenda badufasha kugira ngo ibintu bigende neza. No munsi ndi kumwe n'umuntu ndakeka mumuzi mukibona muri kamera, bamwe bagiye bamuzi ariko ntago byamubuza gutangira twibwira uri muntu ki urinde. Murakoze. Nitwa Senana Jean Paul. Abandi umukozi cyangwa umuyobozi wungirije ushinzwe isomero muri college Maranatha. Ashinzwe isomero cyangwa se library, mwe mwese muba mwabuze ko mwasoma ibitabo n'ibindi bigiye bitandukanye mwamwegera. Senani nk'umuntu uri muri department y'uburezi no umuntu ushinzwe isomero. Ndakeka bira bintu byo kuvuga interuro ukayivugamo ibice by'inyajwi ziyigize n'ingombajwe, ariko mu Kinyarwanda sinjya ngo nkugore. Ugiye kumbwira inyajwi n'ingombajwi zigize ijambo imbangukira gutabara. Muri rurimi rw'amahanga babyita spelling. Imbangukira gutabara ni i, ni ma, ba, a, ga, God have mercy upon us. ka, i, la, a. Kuduspellingira ijambo. Guys, this is made for funny. Ariko reka dukomeze n'indi jambo tumuhe andi mahirwe make. Senani Jean. Ndabizi neza nawe uri muri department y'uburezi. Minisitiri w'uburezi uriho no mwaka umuzi. Nzo wamusimbuye ntabwo mwibuko ariko icyo nuko ari umugabo wasimbuye umudamu ari Dr. Valentine. Senani Jean arakoze. Sinareka kugenda mushimiye ku mwanya wiwe aduhaye. Senani Jean Paul, gira ikintu ugenera abanyeshuri nyine akantu ubabwira. Ubutumwa naho abanyeshuri nuko bakwiye kumenya cyatumye baza ku ishuri bakabasha gukurikiza amasomo yabo kugira bazatsine neza nabo, kuko tuba tubitezeho u Rwanda rw'ejo hazaza bakazavamo abayobozi ndetse n'abarezi b'ejo hazaza. Murakoze. Urakoze, ugira ibihe byiza.
This is Rwanda 24 TV. My name is One KK number and Shatakura. What's up guys, this is Rwanda 24 TV. My name is One KK number and Shatakura, the broker, the compressor, the hot kid sniper. On the microphone I make the magic. Tugeze muri cya gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu The Quiz Show cyitwa Did you know? Did you know ya mbere rero ngiye kukubwira igendanye n'ubwiza cyangwa se ibigendanye na makeup. Abantu bitera makeup cyane cyane birabyo bijya ku munwa cyangwa se lipstick, abandi bakabyita labero. Labero rero zimwe na zimwe bavuga yuko zikoze mu magaragamba y'ifi. Labero zimwe na zimwe zira bita lipstick, abandi bakazita amavuta yo ku munwa, reka mbari ko mbyita kugira mu byumve neza, bavuga ko zikozwe mu magaragamba y'ifi. Indi Did you know ya kabiri utaruzi, mu Buhinde igihugu cya kabiri gifite abaturage benshi, bavuga yuko ariho haherereye mize y'ubwiherero. Nshatse kuvuga inzu ndangamurage y'ubwiherero. Sasa Did you know ya gatatu ari nawe yanyuma ngiye gusorezaho ni Did you know mutari muzi mutanakekaga. Uribaza uti ni iyihe? Did you know ya gatatu abantu benshi hafi ya bose usibye abantu bafite indimi ndende nibo bantu bashobora gukoza ururimi rwabo ku nkokora. Abandi basigaye byibura 98% y'abatuye isi ntago bashobora gufata ururimi rwabo ngo barukoze mu nkokora. Mu nkokora ni mo hano. Sawa ndabashimiye, my name is One KK, this is Rwanda 24 TV. Kiganiro nakagaruka.